Hello ladies and gentlemen. No munsi tugarukanye na CPN TV mu kiganiro The Sky. Kiganiro cy'uno munsi dufite topic ivuga ngo iki? Topic dufite ni kuba star, dufite abastar no munsi. Tugiye kuvuga kuri topic ivuga ngo umustar ninde? Umustar ninde? Umustar ni muntu ki? Uno munsi ngufitiye amafoto atatu ahangaha. Ngufitiye amafoto atatu urabibona. Uyu ni Queen Cha. Uwo ni Young Grace. Uyu ni Knowless. N'abantu basa nkaho bazamukiye mu gihe kimwe. Ubu tugiye gutembereza mikoro yacu tubabaze ngo aba bantu ni bantu ki? Umustar ninde? Tugitembereza mikoro yacu aba bahanzi urababona. Nabanzi batatu. Harimo Queen Cha, harimo Knowless, harimo na Young Grace. Muri abo bahanzi ukunda ndi? Queen Cha. Queen Cha ukaba umukundira iki? Queen Cha umukundira iki? Queen Cha uramukunda umukundira iki? Kundira ko azi kuririmba nyine mukundira indirimbo ze. Umukundira indirimbo ze. Hanyuma abo bandi se bo ko utabavuze bo ubemerera iki? Ko baririmba ukaba utabakunda nukubera iki? Ntago baririmba ibintu nkunda ngiye. Ntago baririmba ibintu ukunda. Queen Cha umubonye akakanya wamubwira iki? Nabwira ko mukunda. Sawa urakoze. Nanjye naje mwana ndi nkuko mubibona rero ni muri cya kiganiro CPN TV dukomeje kugenda dutembereza mikoro yacu tugira ngo turebe aba bastar ni bantu ki bazwi nande bakunzwe mu rwego. Aha turi rero sinzi ukuntu bahita, reka mbaze umuntu twegeranye hano wambwira ukuntu bahita. Hano turi bahita gute? Hano bahita ku gasoko. Akaye gasoko kudusoka ari twinshi? Agasoko ka Ruhango. Hanyuma agasoko ka Ruhango byifashe bite? Nta kibazo. Ibibazo ngiye kukubaza urabinsubiza? Nta kibazo. Ari hagati ya Rayon Sport na APR ufana? Ye mfana Rayon Sport Munezero ekeyeke rwa Rutabura. Kubera iki uri nkunda match ukaba rwa Rutabura ukafana Rayon Sport? Nabasineye. Nabasiniya mu buhe buryo? Kubera yuko bafana Rayon Sport nanjye mfana Rayon Sport. Aha ngaha rero ngufitiye amafoto atatu. Urampitiramo umuhanzi umwe ukunda. Umbwire impamvu mukunda, umbwire n'icyo mukundira. Akira. Ibi bigumana. Ibi mbigumane? Kubera iki mbigumana? Abo ngabo ntago mbemera. Kubera iki utabemera? Reka ngiye nkunda Queen Cha. Umukundira iki? International Rayon Sport. Ikindi cya kabiri akunda Bareyo, yabakoreye indirimbo nziza kandi papa wiwe afana Rayon Sport kandi n'umuganga muri Rayon Sport. None se ubwo ngubwo papa wabaye atari umufana wa Rayon Sport atari n'umuganga wa Rayon Sport, Queen Cha nawe akava kuri Rayon Sport nawe wamureka? Ubu so wakanga umukobwa mwiza nk'uyu. Kubera iki se wumva wafana umuntu? None se arusha ubwiza Knowless? Tuvugisha ukuri. Tuvugisha ukuri. Arusha ubwiza Knowless? Oya. Ngiye nkunda abantu banini. Abantu bato no. Gute se? None se tuzane Marina? Reka areba amaso meza, umunwa mwiza, ingoyi nziza, umusatsi mwiza, reba ariko ubwiza afite. Ndabibona. Umubonye akakanya wamubwira iki? Namubwira ati mushiki wacu komerezaho kandi Uwiteka ajya kuba hafi, ibintu bitera imbere, kandi ujye wibuka n'aba Rayon Sport. Ariko washyizemo kamwe ubwo se utanyweye wazanywa wapfuye. Umva yewe nicyo gituma uri gufana Queen Cha? Oya, ku mutima arahari no ku ruhu. Sawa urakoze.